Let's see, da li ima mašte neko ili želja. Mašte ili želja, sve prihvat. Niko, ništa, dobro. Serentanan Parmentos. I'm gonna say what I wanna say. Did I say anything stupid today? Ovo mora biti Meksiko. Hajde vidimo. Koliko imam pokušaja? Imam 3, dobro. Let's fucking go. Možda bi trebao igrati duele da se climbujem na onoj skali, ali boli mi igram ovo. Meksiko je bio. Ja sam mislio Argentinu, ali nisam zato što sam vidio samo polje, brate, planine, pustinje. I onda sam kao u fazonu, nema vode. Bi ovo ubagovalo, čak ne mogu naprijed ni da idem. Ne može naprijed. Dobro. Hoću li izaći iz ove šumetine? Ništa, ajde pogađajte. Help me! Help me! Ovo je neko zimzeleno drveće, bar nije tropsko. A ne piše ništa na grafitima, pa ja sam pogledao grafite. Hoću da izađem iz... Ako pogledam 2 karte na početku, može. Kaže čovjek Grčka, aj probamo Grčka. Grčka nije. Evo ga, izašli smo. A jesmo. Evo. A izgleda mi nerazvijeno. Šta god da je. Fruška gora. Ukrajina ili Rusija? Idemo. Ja nisam htio da kažem, ali brate, da je Ukrajina ovaj reaktor za električnu energiju bio bombardovan. Mantega Limpia, Las Cales, Puesto de Salud. Ovdje je sigurno nešto. Meksiko, ali nešto ovdje sjevernije tipa. Uomašili smo 2700 km, znači mora biti nešto ovdje. Sad smo 500 dalje. Adice. A ne znam šta je, brate. Aj probamo ovdje. Ništa ne znači. Ne! Ako ovako vas ne ispadam. Šta je bilo? Bio je Chile. A bio sam blizu. Generalno smo pogodili šta je samo. Buraz, je li ovo neki Formula 1 track? Šta je ovo? Uvid planina neki, a ne to su oblaci. Dobro, never mind. Mislim da su Himalaji neki u pitanju. Ti mi nešto znak onaj. Evo. Private function. 0417, pa važi da znam poziv. Bitno da je na engleskom. Oho. Buraz, kako da znam šta je. Ovo je bukvalno neka trka. Neka go-kart trka. Nemam vremena. To je to. Australija neka u pitanju. Imao sam i jedan pokušaj samo. Nisam gledao u čas, ja sam bio super fokusiran. Let's go. Bukvalno najbliži sam bio. To, dobili smo sad 3 pokušaja da vidimo. Sad možemo opuštati. Samo vreme bi jako brzo teče. A minut ima. Inače ima minut i po. That's what she said. Ok, ovo su Mađari. Zašto je anime likuša i ćirilica jedan do drugog? Ovo je bugarska. Moram pa sad ovaj instant pick. Ali idemo još da vidimo. A few inches later. Ma da, ovo je... Samo... Koji ide mađarski? Ovdje Orbana nema. Ili da nije ovo Turska, brate? A nije, blizu sam.
zelene. Mađari. Volim što je to nama instant, brate, asocijacija. Ovi, brate, ubiše se razmišljajući. Zamisli, ne. Za ljude koji ne znaju o Mađarima i o postojanju Mađara, mislim da bi ovo bio toliki mindfuck. Ja ne znam šta bi ovo bilo. Dobro, ne vez, nisam... Kaj sad možda malo više i u grad da idem, a ne u državu. Roštilj žuća. Roštilj kruna. Cenovnik, aha, ovo je naše. Gdje smo? Negdje smo kod nas, samo gdje smo kod nas. Srbija. Daj, treba mi neki vibe. Ne daj mi nikakav vibe ovo. Imaju stanice buseva. Dobro. Vem ti telefon. Taksi, pink taksi. Ok, nije neki veći grad, neki je manji. Ovo je BG kula, kako sam glup. A gdje se nalaze te kule? Ajmo, molim vas. Help me! Help! Dobro, BG jest, ali gdje je ta kula? Gdje je ovaj cepter? Ček, to mora pisati, to je ozbiljno. Ja očekujem da to stoji na Google Mapsu. Odmah sada vidim. To možda kod Kalemegdan nije. To mora biti negdje ovdje. U novom BG-u nije. Čekaj. Možda ovdje, ne ovaj, groblje. Hram Svetog Save. Da nije kod... Hoću ne znam šta igram duel. Što se ja trudim voliko. Ne daj mu vrijeme da skonta, a upravu si. Izvije mi, meni nisam ni skonta. Čim nema zvuka onoga za vreme. Blestova. Palata Srbije piše. Ovdje je. Bitno je da piše roštilj kruna i zdravi gurman. A da kad gledam u chat imam osjećaj kao da varam. Ali it doesn't fucking matter. Don't hate the player, hate the game, son. Voliatos vila Beware of Dog. A Beware of Dog piše na engleskom, a ovo je neki Bridge May Ice Cold Water. Evo nekih... Hoću da vidim šta piše ovdje. Downtown. Fuck. Mada mislim više da je nešto ovdje. Houston. To je bio Houston. What the fuck, skinuo mi je. Odlučujuća. Vijetnam neki... Pa sad... Gdje je ono Thailand, evo ga. I možda neka Malazija. Opa! Cause I run this bitch. This is my party. Play when I wanna play. Do what I wanna do. I'm gonna say what I wanna say. Did I say anything stupid today? Ne znam da li mogu da psujem, brate, na Twitchu. A viš to me je pronašlo na Kiku, znam da mogu šta god da kažem. Vidiš, ovo mi je, a mislim, bolje mi je ovako nešto da mi da, bar malo naseljenije, da se ne osjećam usamljen, onako. Imam separation anxiety. Sam ja sam... She's got PTSD or whatever, post-traumatic Down syndrome. Marti zrogo. Au. Kako neko pogleda ovo i bude u fazonu da ja znam šta je ovo. Uganda, samo gdje je Guanda. I kako se... Evo je. Kampala? Ajde. To je to. A u stvari da li je? Ovo je samo zelenilo neko okolo. Ne vidim... Imam još jedan pokušaj. Možda ovdje? Eto, čisto da se osiguram. Uguandica.
Ugandica jedna. Uganda je zelena. Zato si u pravu. Nego nisam vidio, ovo sam očekivao da ću vidjeti, kontaš. Nisam znao da Uganda izlazi. Uganda ima ovo je Viktorija jezero. Šta li ovo može biti? Okej. Francuska. 2 hours later. A šta ja znam, šta je ovaj neki centar Pariza, možda ovamo. Opala! Kako se vidi da ovo Srbija? Bukvalno, znači razlikuje mi se, nije mi ni blizu isto kao ova, kako se zove, Litvanija, Letonija, Estonija, te forice. Teši. Šta kažemo, ova rasa pasa se nalazi u Indiji. Ajmo ovako. Iu, koji? Ovo je bilo Vranje. A jes, brat.